Pozdrav youtuberi, evo nas ponovo još jednom tutorijalu. Danas ću vam pokažem kako da skinete i instalirate Bandicam. Znači evo da ga već imam. To je program za snimanje i instaliranje igrica. Pa, ajde da krenemo. Idete Google Chrome, već šta koristite. Kucite Bandicam. Izađe vam Bandicam Game Recording Software. Idete Download Bandicam, znači odmah tu s desne strane. Onda idete download softic.com. Ko nema Softonic, znači to mu se skine automatski. Naravno vidjet ćete da se skinulo. Evo, to se skida se, čekate 10 sekundi. Kad se skine mora malo se sačeka. Ajde. Tako. Idete jedan klik, idete OBS. Izaberete jezik srpski koji hoćete, kineski koji vam odgovara. Idete napred, prihvaćam, ovdje stavim. Ja sam odustao zašto već to već imam. Evo, idete yes kada uključite Bandicam. Ovako. Evo ja već snimam, znači ovdje je jačina zvuka, ovdje koje je vreme, ovdje se stopiram. Ovdje namještate opcije, brzi taster snimi i zaustavi, znači kad krenete da snimate, pritisnite F12, a kada hoćete da prekinete snimanje, isto F12. A kada hoćete da pauzirate, na primjer F8 ili F3, F2, šta hoćete, znači pišete sami. Idete ovdje, ovo ostalo ne dirate. Idete po dešavanja. Ovdje treba da vam bude mikrofon i ovdje mikrofon. Da bi mogli da se čujete vi i neko s kim igrate. Ako nećete da se čuje neko s kim igrate, idete onemogući. Idete ovdje u redu. Da bi snimali igrice, idete ovdje. Ja sada neću da idem tu, zato što ako idem tu, ovaj video će se prekine, pa znate već zašto. I toliko. Vidimo se, pozdrav.